Apisa mag thieth e kaunti ma Vihiga okwedo weche ma jopiny lieko ni nede mag suna ema kelo medruok mar chwarni e utegi. Ka giloso e romo mane gin godo kod jotelo e od thieth ma Busirasi e Lukongo mar puonjo jopiny ber mar ndikruok mondo giyud nede mag suna kendo gitiyo godo e yo makare. Apisago kotelnegi kod Veronica Musiega owacho ni yath moketi e nede mag suna emomiyo chwarni mosebedo otanda kuom thuolo malach koro wuok oko. Musiega wacho ni jopiny koro nyalo tiyo kod thuolono e manyo yath chwarni ma kinde mang'eny opondo mane udi. Eric Kosgei, apisa mochung'ne kedo gi tuo malaria e Muhaya, to wacho ni gigeto miyo ute 26,000 nede. Wakati watakuwa wakigawa hiyo kwa kila boma, kila mtu atakuwa na usaidizi mwema kutoka kwa kaunti yetu. Tunahamasisha kwamba watu wetu wa mashinani wa community wahakikisha kwamba kuna wale wamama wajawazito wasikose kuandikishwa kupata hizo neti, na pia wale watu wa mapato ya chini wapate neti. We are expecting to target around 111,504 population, a number of people, and our interest so much is the number of the households, which after doing the registration, we've established we are having around 26,215 households. The main purpose basically for this exercise is just to be able to distribute the LLIN. Ama naweza sema katika lugha ya Kiswahili ya kwamba zoezi hili ni kugawa neti ambayo imetibiwa na inafanywa na the national program ya malaria, na zoezi hili tutafanya katika mwezi huu wa mwezi wa 4 ukiisha na mwezi wa 5. Tunatarajia kila mtu akuwe nyumbani wakati wa kufanya registration, na tunaomba kila watu wote wa jimbo hili wapeane correct information